إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا كتاب التوحيد أقول من مفهوم واحد كافاني مفوتو كتير وأنا بابو جاي الإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله بيان كربا فوا من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره. می بابو کے مراد کی شرکو کا عمل تو ترین واقع میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی فیوا ایم فرات تکم استغاثہ کر استغاثہ معنی کی مددا یہی طریقہ میں یدوں اڑوتیوں مگے معنی اگر وتا اڑتکنک کرمو قردانک لبفانوا اللہ سبحانہ و تعالی خاص کریفاوا کنکمگا ایم فرات تکم استغاثہ کروں اے شرکو کا عمل تو ترین واقع میں ہمیں او یدعو غیرہ نوتا اللہ فیوا اہم فراتکم اہم فراتک دعا کروں اہم فراتک دنیو ایوس شرکو کا عمل تو ترین واقع میں ایم فهم اگونا می باب گوری حدیث میں آیت تو گواہ کا بیان کو فوانے آیت تو شرح کا واحدہ کافانے ایم فهم اگونا واحدہ کی نی باب کو مؤلف رحمہ اللہ گنہ وافوا حدیث ای مؤلف رحمہ اللہ اداروانی وروى الطبراني وباسناده الامام الطبراني رحمه الله كلفان سند روايه ربا فوي انه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين ما النبي صلى الله عليه واله وسلم کے زمانوں کا منافق کولنے يؤذي المؤمنين اينايك مؤمنون اندغو قرا ميهكم غاوي ميتانغا علم الودارون ميتانغا منافق ميهاغه مرادك نوته ميهكي عبد الله بن ابي بن سلول منافقونغه ام اس منافقونغه هوريها ريومگه ما ميهاكم غاوا عبد الله بن ابي بن سلول فقال بعضهم اگترین بایب بیفلم اصحابہ کرن ترین بایب بیفلم ودالوی قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم ہنگاشے دما میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گارہم استغاثہ کرن و مددا یہی طریقہ میں دنوا من هذا المنافق می منافق میہاگے نباکم آہرمن سلام کو دبات ایکم آہرمن یہی طریقہ فور کو دیت دين ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم أريهم إبى فلون بداعين إباه دينهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم حديث كربي إنه لا يستغاث بي إنه لا يستغاث بي هم كشورون تمن كليك فانو كحضرت تمن كليك فانو أريهم استغاثة نكروين إهي طريقة مكا نويدوين وإنما يستغاث بالله إهن كمكو إهي طريقة إدويني استغاثة كرويني بالله الله سبحانه وتعالى حضرته مثال مؤلف رحمه الله من حديث جناف موني استغاثة كرون الله سبحانه وتعالى فيوا أهم فراتك دنيوم أي شركو عملته وترين باكمك إن بس مثال سؤال فارغ وفدي دانه ميهكو عندكو كراكم غوانما එමීහෙක්ගේ නුබෑකමුන් රක්කාතරි කොද්දේතෝ නොත එකමුග එහි තරිකම් ෆෝර් කොද්දේතෝ එහෙම් මීහෙක් කාරිග එදුම් නොත එහෙම් මීහක අනෙකගු සලාමෙක් කොද්දිනුන් එයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ખાસ කරයිෆා කමෙන් හේ අගොම මීහෙක්කෝ මීහෙක් අනියා කරම් ෆෙරීම තිමන්න මීනකි වන් සලාමෙක් කොද්දේෂේ බුනුන් එයි ශිරුකෝයි යස්වත් එයි දුනියවේ ගොතුම් බෙලියස් මීහෙක මේක අනියා කරා කම වඤ්ඤා අනිකාග ෆරාතම් මල්දංගෙ දුනි මේන සලාමෙක් කොද්දිෆා ان سوال کی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وے میتانگا ایک افانے منا کرو ایک افانو گاتم استغاثہ کرو علم اور ودالونی حقیقتو
mi kamaki khud ma nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam kure vidana kamak ek mane ke kale faana e munafiq miha ga machak shara yuqubatis kandelda adina hayyarus kureda e ke faana ke dawlatu ge veriya e ke faana appulu ga maaddi gotun e baro e ennames ehm ek mane ki migotan ede edun ege zaatu ga ei sida shirokam ga noyes ma nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam එක එෆාණු එහෙද්දෙවි ගොතකි එකලේග ෆාණුග ෆරාප් පුලුන් නොත කම්බොඩුෙම එකලේග ෆාණ දිමාල මිස්තකුන් එලෙඹේ ලෙඹු කංකමුග හාස්සීම ගොන්හුස්සීම එකලේග ෆාණුග අරිහන් ආස එක එෆාණු ගාතුන් දන්නවන් එබේ පුලුන්ග විස්නුන් එදා දියුමුගේ දොර එක එෆාණු බේනුම් ෆුලේ බන්දු කරෆ ඒ ගමානගේ ශිරුකුගේ මගු එක එෆාණු බන්දු කරන් බේනුම් ෆුලේ අදි තෞහීදුගේ ඉම්ෆාර් හිමා කරන් බේනුම් ෆුලේ එහෙම අස්තුවේගේ zaatuගේ ශිරු කෙන්නුන් එහෙන්නමස් මේ මිගත කමෙක්ග එහිතරි කම එදුන් ඒ ශිරුකුග අමලෙන්නු ඒ දුනියවේ ගොතුන් මේක කුර ඉදාන කමෙන්ගේ එහෙන්නමස් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් මිස්තකුන් ශිරුකන් අරාගෙනගෙන් හිඟාදාන වසීලතක එකම් වෙගෙන් හිඟාදාන කමට්ටක සද්දු සරියාගේ දශුම් মানে කි හරාම් කමක අනුවත නුබෑ කමක අරාගෙනගෙන් හිඟාදාන වසීලතෙක් බන්දු කරම ගොතු මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එක මනා කුරාෆ එක එෆාණු ගරිහුම් ඉස්තිගාසා කුර හම එහෙම්මෙ ඉස්තිගාසාගේ මේ ලෆ්සු එක ලෙගෆාණ නිස්බෙක් කොන් එබේ ෆුලුම් විදාලම සේක එෆාණ ඉන්කාර කුරබාෆ අගොම කුරි කියවා ෆාණි අකීදා බේ ෆිදාල් තෝගා මීහකෝ සහාබින් තරෙන් බේ ෆුලුක් දෙන්නවියේ මාෂා අල්ලාහ් වෂිත් කලෙගෆාණ අල්ලාහ් ඉරාද කුර විගොතෙක් එමෙම හදිස් කුරවි තිමන් කලේග ෆාන අල්ලාහ් එෆද කුරි අජල්තනි ලිල්ලාහි නිද්දන් අල්ලාහ් තිමන් කලේග ෆාන එෆද කුරි බල් මාෂා අල්ලාහ් වහදා අදිකේත අල්ලාහ් ඉරාද කුරවි ගොත එමෙම මිතාගස් මා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් බේනුම් ෆුලුවි එබේ ෆුලුන්ගේ අකීදාග එබේ ෆුලුන්ගේ විෂ්තුමා ඛියාලාතුග එයොක් ඒකලේග ෆානු එමිහුන් කම්බොඩු මේකලේග ෆාන දිමාල අන්න අවුම් ඒ බන්දු කර මේක එෆාන් බේනුම් අදි ඉස්තිගාසාගේ ලෆ්ස් එකලේග ෆාන බස් බේනුම් කුරුන් එක එෆාන නුරුන් තරි වඩා ගති තෞහීද් හිමාය කරව මට්ටක අදි ශිරකුම් මිස්තකුන් රක්කාතරි කරව මට්ටක තව ශිරකුගේ මගකම් මිස්තකුන් අරාගෙන් ෆානේ දැන් විමා මන් නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම ඒ වලි වෙරින්ගේ එම්මෙ මෑම් මතුවරි සාහිබ එම්මෙ තක්වාරි බේකලකේ කලේග ෆාන खुदे केफन आमिल हदीस कुराफन अल्लाह गंदे बुनमे तिमन कलेगे फाने की तिबा में तेरे गोरी एम्मे तकवावर अल्लाह एम बेरवेतु आमिया एहमी में केफान दुनिया का हुन्नवनि कोबस मिफद कंकं ए केफान मना कुराफ उम ए केफान दुनिया दो कुफा वडा गतुम दें अलगोन में अनेक ए केफान कबूर कारे गोस नते केफानुंगे अरिहुं एहनिहिं दुर्दुगा तिबे मिमस कंकम गेदी देन्ने वन एई एगुतක සුද්ධගේ නුවාණකම එක්ක අගුමඩ එංගි කෂෝරු हम हेम्मे मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ए वली वरिंगे साहिबाकम गवि हिंदुगा एक देगफाणुगा अरिहु एकंकम नेदेवेन कमक एक एफाणु कंडयलुगुमु एवर दरजागे मिहुं दें हत्तास्मिति ईमान कमा तक़वागा अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदरतुगे एमिहेगे मंजिला मकानतुगा मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एवर दाने हम एवस मिहेको मि बिमुगा फाजी फेनुवे एक एफान ए दुनिया का अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया फोनवे एम्मे मैन इंसान अधिकेत इल्म और विदाला गोतुगा मलाइकतु नवरवेस मैन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बेगंबे एम्बिमा एक एफान एकं कुरवमुगे काबिल कल लिवडागे नुवाय को मना कुरा फारु गागुमें एवड दरजागे मिहुं गातुम कंकं एदुं एई अदि अमुदुं हुद्दगे नुवाणकमेकम वररंगල කෂෝරේ මිසාමු මි බාබුගේ दलील त मुअल्लिफ रहमहुल्लाह निम्मा लवाफन एफहोगा गेन्नो afani babuga babun nege faadata vidalwani fihi masail manaki babun agunmen miki mi ayataka hadis takun agumna libe faadat bayan koraf komme babege segenna pada emme furtama faadakum vidalwani al ula furtama faadaki أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص بيتانغا دعاء كرون أي استغاثة مرادوغا استغاثة كرون أي دعاء كرون مرادوغا النبي صلى الله عليه وسلم بيان كراف
bayin echi hunnane aammu maanaga el lafzu beenun kuraydan adege khassa maanagas beenun kuraydan du'a istighatha kurun ei du'a kurumga maanaga bayan kuray faakam ema bay lafzuta bay tantanuga aammu ko maana kuren anabba tantanuga lafzu khassa vesege aammu muradu beenun kurwen em istighatha kurun ei du'a kurumga maanaga beenun kurwen mitanga muallif bayan kurafani aray bahuga uslub aray bahuga qawaid aray bahuga mi bahuga hamato gennafa usulak mitanga ishara kurban الثانية ديوانا مسألة كي تفسير قوله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك مبابون أقول من هنجي الله سبحانه وتعالى وهي بسلوك تفسير ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك الله سبحانه وتعالى في واهم فراتك تبا دعاء نكراش تبا دعاء ندنواش ام فراتك علوك نكراش ما لا ينفعك ولا يضرك ام فراتك اي تبايا منفعه ادي تبايا قلم بس نوغنس دي فراتك تبا دعاء نكراش اقول من كورين النبي ميستكم الله في دعاء كرا فراتك يمهن منفعه بس ادي فاده ادي قلم بس كني فراتك نون ايما قرآن الله تعالى بيان قرآن الله تعالى فيها تبامهم نجلمين ادي فاده بس جنس ندوين فراتك تبامهم دعاء نقراش مئات تفسير اقول باب انجج الثالثه تمنا مسلكم بيان قرآن ان هذا هو الشرك الاكبر الله سبحانه وتعالى فيها هم فراتك مدد يدم هم فراتك الدعاء كرون اي بودو شركو عملكم اقول من باب انجج اي ملتم بيروگندا فافيكن اغمن مي بابوغا بيان كوري فايتو ايتكن دهيگنگچ الرابع حترون مسلكم بيان قرافني ان اصلح الناس لو يفعله ارضاء لغيره صار من الظالمين ام صالح تقوى ميها بس الله سبحانه وتعالى في وهم فراتك رسم نوتهم فراتك الدعاء فيكم غوانما صار من الظالمين اميه کو اهوش انيا ورين كتره اي كوري گسدي ايت الله سبحانه وتعالى ايكما اشاره كر فان فعلت تبا افد عملك ربكم غوانا من كيفان مخاطب قراني ولا تدع من دون الله ما لا يضرك ولا ينفعك الله فيها كليفان فاداي ادي گلم بس جنس ندوين فراتك دعاء وكراش فان فعلت එකන් එගොත කදේක ෆාන කුරවැෆියා فإنك إذا من الظالمين එහාරු මානකේ එහෙම් වෙජ්ජියා කදේක ෆානස් වඩා ගන්නවානේ අනියාවරින්ගේ තෙරෙන්නේ එහෙම් විමෙන් දෙහෙක දින එක ලේක ෆාන වියස්සේ වහී කුරවමු කිතෙම් සාලිහ් තක්වාවරි ගොත ගුරිමි එක්කම ගාවියස් අල්ලාහ් ෆිවා එහෙම් ෆරාතක දුආ කොෆිකම ගවනම එමේ කණියාවරි නිත අනියාගේ මොරදගේ ශිර්ක් shiru kura me terem wa me ke komme me hekkam gawies ema kitem salih taqwa wari gutuga huri me hekkam gawies allah fiwa ehm farataka dua ko fikam gawanama e hisabun shiruku ga ahlu weren itereng aniya weren itereng emi hekku egen dana ema nabiy sallallahu alaihi wasallam mukhatab kon ehm wahi kura bu eno mihun ma boda allah taala hadratuga daraja gotuma dabbe al khamisa فسونا فاداك تفسير الآية التي بعدها كورين أقول بيان كوري آية إيك فاتم آسون آياتك تفسير أي سورة يونس کے ستيك حبنا آياتك تفسير أقول من بيان مهنگ جئي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو كذلك فانا الله سبحانه وتعالى مصيبات الجساف نما فلا كاشف له إلا هو إكلام في مصيباتهم كذلك فانا سلامك الدبان ابس فرات النوي وان يريدك بخير فلا راد لفضله ادي الله كذلك فانا هيوكم من اراد قرا فينما اي كلام فضل وانترك رد قرين ابس فرات بسنوي يصيب به من يشاء من عباده اي كلام علتك من ترين اي كلام اراد قربا علك اي كلام كن جسوي اي ابس ميهك بار فور وينك منون اجمانك وهو الغفور الرحيم اي كلام ඕගාවන්ත ගෙනගෙනම් ෆාෆුස්සා ඇස්කලාගේ එමෙ ආයතුක තෆ්සීර් සාවුම නෙංගෙ හිඟෙජ්ජ කොරිග දරුෂ්ක අමෙම්මෙ අස්සාදිස
هوانا مسلكي هوانا فاداكي كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا دنياغا ايغا سوبن ابس منفع نكرا تانغا اما اهم اي كفر عملك دنيا گوتم ميهكو منفع كدون كم گاويس ابس منفع ان نكران گෙල්ලමකු මුස්ලිම් නොකොද්ද منفع بس لبن هم ايا ايكو اي گيتورون اي كفر عملك ميها كافر واكمك ام اگمانه كي اين ايده ادمه بس فديگر ندان اين එක منفع بس نكران گෙල්ලමකුන් سلامت نوان اي گيتورون ادي اي كفر عمل ميها كافر وگن دانك السابعه حبنا فاداكم بيان قرافني تفسير الايه الثالثه تمنا آيكم مؤلف اشاره قرافوني سوره العنكبوت کے 17 آیت اي ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا الله في اتبامن تي علكم قرا ابس فراتك تيبامن رزق دينم ملكوگه نوے එමෙහුන් අතුගා වාකම නූන එවස් රිස්ක තිබාමෙන්න හොදා දිනුමක فابتغوا عند الله رزق واعبدوه واشكروا له الله حضرة رزق اديش ادي كلام تبامن هميكن الكون كراش واشكروا له ادي كلام تبامن شكر ورواش اليه ترجعون تبامن امبر داهو شي كلام حضرتش اي تمنات تفسيرك اي ساومن مي بابون انگنگج الثامنه أبونا فادا قطو بيان قرافني أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من وجه الله إلا من الله رزق هودن أي الله حضرت النوني إدن هدوان كمن نونكم رزق هودن بيس إدن هدوان الله حضرت منوي كما أن الجنة لا تطلب إلا منه أي سورك هودن الله حضرت منوي إدن هدوان فدانه اگمانے کی میتانگ میں اشارہ قربانی اڑو میں ایمس قبول کرے شور کے دیوانی اللہ تعالی انسان ایک گات ادی جن می اڑکم کرا بودک گات نوت ایمس فرات ایک گات گس شور کے میڑا دیوان دے وکیاوا ایدے ایدون ای شرکو کم ور فسیا میں ہنگے ایم فرات کا وانک بنو اہ میتانگ افد قربانی دمسلوس اللہ تعالی کا حضرت منوی شور کے ایدون ہدنوا فدین රිසුකුවස් අල්ලාහ් හදරතු මෙනුවි එදුම් හුද්දේ නොවනේ හැමේකනේ මේ සුවර්ගේ නුන ආහාර මේ ආහාර රිසුක කරේ මේදනේ මේ ෆරාත්ංග දෙවිදාන නෝ සුවර්ගේ එදුම් අල්ලාහ් ෆරාත් තු නෝනි හුද්දනවා ෆදයින් මාද්දී කමෙවස් අල්ගොන් මෙන්නම් හොදා දිනුමන් එදි දුආ කො දෙන්නෙවුන් එයි හුද්දක මෙනුන් එම් ෆරාත් එයි අල්ලාහ් තාලා හදරතුක ඒ දරජයේගේ දෙකන්ත කමුග බයන් කරා التاسعة تفسير الآية الرابعة هتروانا آياتك تفسير إنك هنگ جيمتانا مولف جنوا فا آياتك ترتيب بيان كرواني سورة الأحقاف کے فاهق أدي هاي مي آياتك الله تعالى بيان كرافني ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون قيامة جهندين إفراتك එමිහුන් නගේ ෆරාත්තක දුආ කරා ෆරාත්තක ඉජාබ නොදේනේ එබ්බස් ෆරාත් ඉජාබ නොදේනේ ෆරාත්තක දුආ කරා මිහුන් නබ්වර මග්ෆරදුම් බොඩි ෆයි කාකොයි කිතේ මේ වරන් අගම තකුරාල් කො දුආ කරෙස් දෙන්නවිස් ඒ දුආයෙන් ෆරාත්තක ඉජාබ නොදේනේ ඛියාමත ජෙනස් මීහා මරවගෙන් දෙසේ ෆොම්ස් ඒ දුආ ඉජාබ කරන ෆරාත නාන්න වහුම් අන් දුආයිහිම් ගාෆිලූන් එබෑමිහුන් වනි එබෑමිහුන් දුආයින් ගාෆිලුෆ් एक माने की दुआएं इजाबत दे उमकन कुलदान कन लिबिगम बाबाई नो एक वइदा हुशिर الناس देगे तुरो मिस्तक महशर करवे दोगा कानु लहुम अअदाअ एमिहुं वाने एमिहुन दुआ करि फरात तोगा अदावत तरिकम वकानु बिइबादतिहिम काफिरीन अदे बामिहुं वे बामे यकुल अलकम कुफर वा बाइकम एहिमा दुनियावी गोतुं इजाबे बस्नु दे आदि क़ियामत दुआ ඒ අලකොන් කරවන ෆරාත්තන් එමිහුන ඉදිකොළ අදාවැත්තර බෙක්කම ගවෙගෙන්දන් ඒගේ සෝබුන් එබෑ මෙහු වනි ඉස්ලාම් කමග මිල්ලතුම් බේරවෙගෙන් ගොස් එම කමග නුරක්කා තෙරික මිතාංග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා වනි බයාන් කො දෙවවා ඒ තෆ්සීර් අල්-ආයත الرابعة හතරවන ආයත තෆ්සීර් කමග මුල්ලි බයාන් කරා ෆේවා ආයත අල්-ආශිරා දිහවන ෆාදායික
أنه لا أضل ممن دعا غير الله الله فيوا هم فراتك الدعاء كرا ميهك ور مغفرة بود إبس ميهك نواك أي إم بود مغفرة فاميها من الله فيوا هم فراتك ألوكم إبس كمك رد كرا فرات بر واقي مغفرة بود إبس ميهك نوه أي الله فيوا هم فراتك الله هداية فيوا هم فراتك تدمغ نو تميهم لر مغو هوداگن ميهم أي إم بود مغفرة فامي الحادية عشر إيجار ونفادك أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه الدعاء كرا ميهم دعاء مدوغا إتكدي غافل وجن باك إتكدي چنيگه إجمانه كي دنيا کے ميه كورگن ميس ميهم فرات نوتا إتكدي کے فرات دعاء كوريس ميه کو دعاء كرا كم بس إتكدي چنيگه غافل فين إجمانه كي دعاء أدني وين كيتم ورقة أقول من روه هيرفا ولي وري قادو صالح تقوى وريكم أقول بلا ميه قادو مارو مفوق إن قبور كاري نو تهم بس تاكورين إميه كفرات ما دعك إدونس إميه كنيجة نه دنيا كميه كأنه فرات كم إيده كم بس أدي إنغون كم كافيس إيه كإميه نجابة شنو تاني إميه كنت كإميه مشغول فا إميه كسلامة ترتكي إميه كم فود كدينه باينونك القرآن بيان قرافوني إمهم وني غافل فيهم دعاء الثاني عشر باروني أن تلك الدعوة السبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له هم إمهم فراتهم دعاء كوري دعاء كورم إدنّي دنّهم إدون مددا إهي تريكان إهي دعاء كوربه فراتن إمهم دك روليوم كسبب عداوة تريوم كسبب القرآن قاعد بيان كفدا نيكولون إنسان دعاء كوراني نتيجة ياكي إميهم إفراتك إهي تريكام إدي فرات هندك روليو إميهم عدوون كم قاو إهم إجماعنا كي مسألة نورك كمسألة هذا مسألة إنه الثالث عشر تيروني تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو دعاء كورون أي دعاء كورة فراتك إميهم كلا علوكمك كموكا نندب وافا إبامهم إدنّي وعي إدنّي فراتة كميهم كورة علوكم كم کا قرآن بيان كراف نعمانه كميهم بقول أهار من دعاء में कुरान أهار में علوكم में نكرم أهار में मदद है मेदनी أهار में علوكم में نكرم فراتة كهم बोले पारे كم قرآن का دعاء كرون بيان كراف أني إبامهم كورة علوكم كم नहीं الدعاء مخ العبادة دعاء की علوكم के बोए الدعاء هو العبادة علوكم का असल की दुआ है هم دعاء أي علوكم كهم دعاء كرون أي علوكم كم का قرآن का الله سبحانه وتعالى بيان كراف الرابعة عشر كفر المدعو بتلك العبادة إبامهم يقول علوكم تكا دعوة دون فرات إجون فرات إدو إنكار قرآنك إدون كافر وانك إجمانك إسحاق عليه السلام ميه دعاء كوري كيفان أريهم مالدن يدوني كيفان كفرات بلون فافوس النبي قيامة دو إسحاق عليه السلام أريه غس ديام إسحاق فان بدال نوانا كلام ورنغل تمنى كاري دعاء كمولنيت نو كيفان وانه من عداوة تري إكان قبول نقرأني كيف الخامسة عشر أن هذه هي سبب كونه أضل الناس مي سبب تكى مي استمترين إم بودا مغفر دفاعا ميهم كم قوم سبب كي الله في وائم فراتك مي استكون دعاء كرم السادسة عشر سولواني تفسير الآية الخامسة فسر آياتك تفسير أي متانغا مؤلف جناف آياته ترتيب فسر آياتك بيان قرآن سورة النمل فاستلس ديوانا آية أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله متانغ الله سبحانه وتعالى إنسانك بديا مخاطبك وهي قرآن تبامن مصيبة جه هندوك مصيبة تنتبامن كشف قربا فراق سلام قربا فراق مجبور وحالتك دتهالك داهندوك تبامن سلام قد فراد دو قفا بيموغا تبامن خليفة قري فراد دو قفا تبامن ألوكن تكرون إيم فراد تكن هي إكما إنكار قراف إلههم مع الله الله فيها إكلام جاء إهن إلههم تك وني هي إكلام ألوكمن مصيبات سلام قدم رزق دبني ألوكمن هي قلت من بركة دب دنيا كلبوا فدنيا كم رزق تناس قدم الله سبحانه وتعالى هم بما إكلام جاء إكون هم فراد تبامهم قبول قراني هي آياتك تفسير اسم باب مؤلف وني بيان قربا ألوكمن قريدو واني واتك
السابعة عشر ستار ونفادائك الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله إما عجاب أن جه مسألة متى مولي بيان كرة إما عجابك بداي إنهم فتكتش علىكم كرة ميهم إبا إقرار وي المضطر مصيبة بدوه غس گිලම් වෙරිකන් එමෙහුග මච්චන් ආම් වීමා බඩති මුසීබාත් තකුන් සලාමෙක් කොද්දේනේ ෆරාතෙන් අල්ලාහ් නුනිනුවක් එමෙහු ඛුදු කබූල් කුරෙක් මානේ කෙමෙහුන ජේ මුසීබාත් තකුන් සලාමෙක් කොද්දේනේ හැම කෙනේ ෆරාතකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා කෙමෙහු ඛුදු කබූල් කුරේ ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين එකන් එහෙන් කබූල් කුරාතියේ එමෙහු මුසීබා බඩොයිම දෙන් අල්ලාහ් ඉඛලාස් කරක දුආ දන්නවනේ අලගමන කුරුමස් දෙන්නේ නෝන්තෝ මක්කාගේ මුෂ්රිකුන් කණදතුරු කොෆා වෑගදොයිමා ඔඩි අඩිය දාන හෙන් හීවීමා දෙන් දඅව අල්ලාහ් මුඛලිසින ලහු الدين අල්ලාහ් දීන් خلاص කරහා ලකලන් හදරතුනේ දෙන් දුආ කරන කොබා එකල බුදුත එමෙහු දරින් එතකදී කාරේ කතිලා එතකදී වරන් තවාෆ් කො එතකෙත් සයිද ජහ දුආ කො නමාද් කො මොන බුදුත මේ දහදානනේ ඒ ખુદ එමෙහු කබූල් කරේ mi musibatu ka halatu ka musibatu ko salam ko devene farat nuwaka Allah subhanahu wa ta'ala fiya ehma emme ajabu akamaki emme ya musibate je komme musibate joni ma ekam salam ko deni hame ken Allah kon qabul ko fa alu kon kurani hem farat ka dua kurani hem farat ka dannawani hem farat ka ha ekgam faawar do fa go sanekas budu kari ek waran tawaf miha emme bodan hajat terikan je wagutuga ඒනෙන් එහි තරිකන ෆෝරක නොදේ ෆරාදක එන අලකොන් කුරෝග බේනමෙන් එනිහුම් මුසීබාත ගොගුතු ගදවීම හුරියෑමගේ හිට මෙදනි අල්ලාහ් අදිමාල ඒකමක සෙමිහන් අලකොන් කුරෝනේ ෆරාදක මොල්ලි විදාලෝනි මියේ එම්මෙ බොඩ අජාබක එකම ඉක්රාර කොෆාමේ එම් ෆරාදක එමිහන් අලකොන් දෆරුලාලත් එම් ෆරාදක දුආ කුරාත් الثامنة عشر أشار ونفادكم بيان كرافوني حماية المصطفى حمى التوحيد والتأدب مع الله النبي صلى الله عليه وسلم توحيد إن حماية كرب كيفان غاتوغا ඒකල එකපාන කුරවේ කමකුන් මදදා එහි තිරිකම එදුනීම වෙස් එකපාන එකම් බන්දු කුරගුමු තෞහීදුගේ ඉම්ෆාර එකපාන හිමාය කුරව මහෙම්මේ අල්ලාහ් තාලා මෙදෝ එකපානුගේ හිප්පුලුගව අදබ් ඉහ්තිරාම් එග්මානකි ඉස්තිගාසාගේ ලෆ්සු ඒ අල්ලාහ් ખાસ ලෆ්ස් ගොතු එකපාන බේබෙවි ifad lafsen ekale ifanu nisbatun beenun kuromus ekapa mana kuref allah medo wan adab barikangai ekalange khas kore va lafse nuwata hen hiwa fad lafse bes alaka detere galgon istemal nokoro allah subhanahu wa taala khas kore va barak ehen ebbes faratak hiwa zaatu ecche bes algon men e allah fiwa ehem faratak waaga dekkum gaves algon men ibarat beenun kurum je rakka teriwa algon tereges baor ibarat debos beenun kore Allah nuniya malgun men raddu kuru nuwaru lafs kale nuina mahanne salamate nuwihe agun men aamko budela abenge ekamko Allah subhanahu wa ta'ala mihege salamate mihege medori kuraban mikamo kale Allah medori kurabiye ema me fadlu Allah nisbe kuranje adage lafsen agun men buna enname sei Allah nuina malgun men salamate nuwis Allah salamate nukurabino salamate nuwis nem ifad lafsustakum je algon men duru rakka teriwa efogum bab muallif rahimahullah nimma la fa awonu gena mere efoen ei kuri algon fe maude mi khulasatul fikr fi tashih qasaid adh-dhikr mi ge efoen mere algon megene adirat kurbiya em fo fes gennana inshallah babu algon bahadakkar algon tere bay befulum mikala kantata eha bod samal kamenude mi ham algon terega zikru gotoga beenum kur afeffem kuri zamanu kiya kuri bay qasida tak man nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'rif kurum ekefana sanakim ga beenum kur afuri bay ibarat me fulon engi wada ga nona kene madihi burda busiri liwaf mi man nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'rif kurumuga nota ekefana madaha kiyumuga emme mashhur echi terege himene ekati madihi burda abun amko sufi negene coach awman tere sargena mashhur madihi burda ege bayek ba me ibarat awul mita faha kollan
بوصري بدال فوني يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي بتاعك مواهدة كني يا أكرم الخلق خلق تكون ما صاحباي من النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب بدالوني ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي ميستكون مصيبات بودوغن دا دوهوغا هريها دورتك وشاغن بدونيما كليغ فانو فيوا كوم فراتن هي تمن هوري فراتكون ركاتريك ايدينه اگون من بوسريا سوال کو فيا بنان کرنے کے تمن کوم ہے کہ فانا هريها بار لبيك با قبول کرنے کی نونے ایکم خود میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کرا دے کہ فانا ور تعریف اگون بل ماہنگا اصحاب بیکلون وڈاگن ایک فانو غری ہوگا می منافق میھا کیبا رکاتری کو دے دنیما එකන් එකේ ෆාන خود මනා කර විරුගා ඉස්තිගාසාගේ ලෆ්ස් බේනුම් කරව මනා කර විරුගා මෙවරකම කියන තෝ මේකේ ෆාන බේනුම් කරානේ කොට කදේ ෆාන ෆිවා කාකෝේ ඔරේ තිමන්නවෙන් නම් ඒ මුසීබතන් ආම්ම දුහුගා තිමම්මෙන් ඉෆරාතක හිමායත රක්කාතරිකම ඉදේ දෙන් ජෙහිගම බාත බුරෆෝනි වලන් යදීක රසූලල්ලාහි ජාහුක බි إذ الكريم تحلى باسم منتقم ولن يضيق رسول الله جاهك بي كليغ فانوك جاهو فلو كليغ فانوك جاهو فلو تمنى تنوسك نواني كين اگمانك تمنى مجه مصيبات تمنى فاف وسم تمنى جيوا مغيلم بريكا سلام قدوم كليغ فانوك جاهو فلو تنوس نواني كين اگمانك پر ما فلا ما تنوس جاهك تي جاهو بركاتهم تمنى سلام بانه هم بما تعريف كرمغا حد فانا دم من النبي صلى الله عليه وسلم كتب صفه كره اذ الكريم تحلى باسم منتقم قيام الدو الله سبحانه وتعالى كلام عدوون كبين بدل هبوا دوغا حمايه ركعتك لبنوتي كدك فان جاه فل متانغا مرادك بيبفلم تاويل كفان ميتير انغلو كرم وين كره فان شفاعه تركم غوا انمس شفاعة بس دبني الله تعالى إذن دب منبرك إذن دب ميهك منبرك واقس دكين كيف أنا سيسنا دبني ما إذن أقدريك كيف أنا شفاعة تريوني بس ميهك عمل لك شفاعة تري نوه الله تعالى إذن دب فراتك إذن دب منبرك منه جيك من بعدك بنفوني فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هم كشورم كذاك فانك ديلتي وانتكم اي دنيا وضرتها اخر بس دنيا اخر معنی کہ اخر دنیا آخرت وہی کدے فانگ جود کدے فانگ می دیلتی وانتکم دنیا وس آخر بس ومن علومك علم اللوح والقلم كليغ فانغ علم تريغوي لوح علم قلم علم لوح علم معنی کہ لوح المحفوظ علم قلم علم معنی کہ لوح المحفوظ ليفا غيب علم එකම කුර්ආනක අල්ලාහ් තාලා බයන් කරා ෆනේ කුල් ලා යඅලමු මන් ෆිස් සමාවාති වල් අර්දිල් ගයිබ ඉල්ලා අල්ලාහ් කදේ ෆාන විදාල වාෂුරතක අබ්මුග නුවේ ගයිබ එංගේ එපිස්රාතෙන් අල්ලාහ් ෆියා ගයිබ ගතරින් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තආලා ංග රසූල් බේකර අංගවා ෆවෙච්ච නුනි සුබේකන ගයිබෙන් එංගේ වඩ නුගන්න ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير قرآن الله بيان කරා තිමන් කදේ ෆාන ගයිබ එංගේ එනම තිමන් කදේ ෆාන හේකොන්තෙන් අදී තුරු කරේ මියවරස් වමමස්සනි යසෝ තිමන් කලේ ෆාන බස් මුසීබාත නොජෝනි එක මිතාසිය කුරා ෆණ කිනෙත් ෆඉන්න මින් ජූදික දුන්යා වදරතහා කලේග ෆානුග දීලති වන්තක මේ දුනියා ආඛිර බසයි අදි කලේග ෆානුග ඉල්මුග තෙරේග ලව්හුග ඉල්මා කලමුග ඉල්මු හිමනේ එම ගයිබුග ඉල්මු එකේ ෆාන ලිවිෆාවා කම මිතාග මිතාරීෆුග දරජයන් ආගමන බ සාබිත වේ එමිහුම් ඒකට කබූල් කුරා එම් බිමා මිතාරීෆ් කුරුමග හද්දු ෆාන දිමා නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම අදිස් කුරා ෆනේ لا تطروني كما أطرت النصارى في عيسى بن مريم عيسى غفان مريم فان ذلك عيسى غفان مدوغا نصارى ان حد فان دين حد فان وداش انكم قياشه قولوا عبد الله ورسوله بنار الله على اله رسوله كمن كده فان بنار مي الله على اله رسوله
එහෙම කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඒක දෙගෆානුගේ මතිවරි මකාම්ගේ ඉස්රාගේ දතුරුගා බස් බයන් කුරාෆදි කීගේ සුබ්හානල්ලදි අස්රා බිඅබ්දිහි එකලාගේ අලා රේගණු බයිග හින්ගේ එකලාගේ අලාය බයන් කුරාෆ එයි මතිරි මකාමක් අලුවතිකම්ගේ මකාම එහෙම එයි මීහා බේරකෝ කී තාරිෆ් තංගේ ඉබ්බසාලෙග හුද්දගෙන් වානක වෙන අගම කුරින් බයන් කුරින් උම්මෙත්ත මග්ෆර් දෙකින් දිය මෑගණ සෞබකි ඒ කවුම්ගේ සාලිහ් අලුවරින් නාමෙදුගා එමිහුන් හද්දු ෆාලා දියු මේ සූෆින් හද්දු ෆාලා දියුගේ අගම තෙරේග මීලෙන් බෑතුත ඒකලේ ෆානුගේ ජාහෆුල් මෙදුවරි කො දෙන්නෙවි එයි අලගොන් මෙන් හුරියා මුසීබාත් එක සලාම කො දෙවෙනේ කලේ ෆානුකම කබූල් කරේ සුන්නෙන් එකලේ ෆානුගේ ඉෆරා කොෆා සුන්නත අමල් කරුන් දෝ කොෆා අලගොන් මෙන් කම කියා මේකනි මාළුද කියෝ ඒකේ ෆාන තාරිෆ් කරන් ගොත් එහෙම එබසාලගේ එයි අලගොන් මෙන් අමල්ත බාට්ටමාන ගොත් නුන් කංකං ಎಂಗುನಿ ಮಾ ಅಲ್ಗುನ್ ಜೇನೆ ಕಂಗ ಹುಟ್ಟಾಲ ಮೇದೋಸ ಅಲ್ಗುನ್ ತೆರೆಗ ಬಯ ಗೇಗೇಗ ಮಿಹಾರಸ್ ಮದೀಹಿ ಬುರುದಾ ಗಳೆನ್ ತಂಗಮ ಏ ಅಲ್ಗುನ್ ತೆರೆ ಎಮ್ಮೆ ತಕ್ವಾವರ ಎಮ್ಮೆ ದೀಂವರಿ ಗೇಗೆ ಕಿಯವೆ ಚಿಕಂ ವೆಫಾ ಎನಸ್ ಮಿಕಂ ಕಂ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೇ ರಕ್ಕಾ ತೆರಿಕಂ ಹೋದನ್ ಜೇನೆ ಕಂಕ ಅಲ್ಗುನ್ ಕಂಗ ಜೇನೆ ಸಲಾಮ ನೆ ಮಿಯಾ ಸಬ ಅಲ್ಗುನ್ ಮೇ ಮೀರೆಗ ಮಿ ಫಿಲಾವಳ ನಿಮ್ಮ ಅಲಾನಿ ಇರಾದ ಕುರೆ ಮಾದಮಾ ರೆ ಮಗುರ್ ನಮಾದ ಫೌಗ ಫೋತುಗ ದೆಂ ಬಾಕಿ ಬ್ಯಾಗ ಮುಕುರಿದಾನ ಹಾದ ಸುಬ್ಹಾನಕ ಅಲ್ಲಾಹು ಬಿಹಮ್ದಿಕ್ ಅಶ್ಹದು ಅನ್ ಲಾ ಇಲಾಹ ಇಲ್ಲಾ ಅಂತ ಅಸ್ತಗ್ಫಿರುಕ ವ ಅತೂಬು ಇಲೈಕ್ وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.